kumele ngigahlala nge-revolver hona ukudla amaghost. I think uNkulunkulu ungilethela emhlabeni khona ukuthi ngizodla amaghost. Angiwadla amafutha, angiwadla ama-vegetable, angidli inyama, angidli ipapa, angiphuzi nex, angiphuzi ngisho nanamanzi. Into nje engena nje emzimbeni wami nje amaghost. Igama lami uJoga Mqamelo Buthelezi, ngina 32 years old and mina ngazalelwa e-FNB Stadium la eOrlando and mina ngidictate ukudla amaghost. Udlora amakhabethe wakhe agcwele amaghost from top shelf to bottom shelf. Uma evuka ekseni into yokuqala ingene emlomeni amaghost futhi iphinde ibe into yokugcina ingene emlomeni. Uphila kanjalo ngazo zonke insuku. I remember the first time ngaqala ukudla amaghost ngifika grade 7 abangani bami after school banki bathi mntana sami simakoleni sesengamaghost. Mangiqala ukwadla yo bungathi ngisume ezulwini. Bengiqala nje ukudla into emnandi kangaka. Every single day ever since then bengenza sure ukuthi ngisanga nje elise amapack ayi3 weghost ngoba nje bengingapheli ilanga engawadlanga. I'm still not going to think I think I'm spending more than 40,000 kuma ghost kuphela. Usually nje ngidla amaghost i7 in one day. Maka mangakhiva, mangakhalela amaghost ngidla like more than 20 and mina ngidla kawe phapha kuphela ngoba yiwo vele la mnandi. Udlora ustoka amaghost emakhabetheni khona ukuthi uma amaghost laphela angakwazi ukuthola amanye. Ngalendlela lena amaghost lawajeyela kanga ukuphela. Yo mina I don't think ikhona into engithanda kakhulu nje mhlawumbe more than amaghost. Ngisho noma mami nje nomndeni wami nje nabangani bami ngibathanda i-chat mathi ngibathanda khona amaghost because amaghost nje ngilala nawo ngihleka nawo ngikhuluma nawo ziba umngane wami because vele bawumngane wami. Amaghost they affect me through my tough times empilweni. Indoda yami nje ngiyakhumbula yangidivorce all because nje bengafuna ukubapha abantwana and mina yangithethi izathi mina ngithanda amaghost mara ngithanda yena. Vele mina ngithanda amaghost mara ngithanda yena dala kwazi lokho wasakazi shocked beshela for 13 years yena bangabona ukuthi ngithanda amaghost azongidakela ke mina azongihlala mina ngavela ngathi phutha hamba ke wena uyitholele omunye isisi ozokusatisfy ozokupha lekele mina ngakwazi ukupha yona ngoba mina amaghost abantwana bami mawufuna abantwana bami hamba utholele omunye isisi shame ngoba mina nje ngeke mina nje ngizozala umntwana khohlwa amaghost nje mina ngiphila ngawo sho. uGloria waboshwa amaphoyisa last year ngoNovember 2025 ngoba wajonja amaphakethe ayididi wamaghost lo. Dala ngasho ukuthi abungamamamene dala ngasho ukuthi aboJulius bonke last November bangibopha ke mina because ngathi amaghost ayididi azange bangifonele azange bese tshela bazongivakashela amaqanda azange bangikhiphe iphela khona nakhona bayichibo kuyi-3,000 yo mina I felt so betrayed shame angifuni nje qama mama abathi ngiphumelele ngenkathi ngakhulumana ne-one wami vela ngababhlokha bonke aboJulius labaya aboJulius. uGloria Mqamelo Buthelezi uspenda at least 500 rand a week kumaghost kuphela ngoba yinto ayidlayo ukudla okujwayelekile kufana ne-rice ipapa isinkwa nokunye akakudli ngoba uthi yena akathandi lewe kunuka ngakhona. Mina nje into engena emzimbeni wami nje amaghost nje kuphela mina ngiwadla amafutha ngiwadla ama-vegetable angidli inyama angidli ipapa angiphuzi nex angiphuzi ngisho nanamanzi. Into nje engena nje emzimbeni wami nje amaghost nje angithandi se the way ukudla kutaste ngakhona mina nje ngithandana nje i-smell ne-taste amaghost. Asamazi nokumazi ke uDlora angazi wena the last time nje agcina ukathenda family gathering the last time sigcina kumbona nje thina uDlora ezindeni was back in 2020 during iCovid. Mathi sasama nje uyabuye simcela ukuthi abuyele ekhaya nje yena akafuna ukuza next akazingenisa ukuzingenisa nezipho amaghost. uDlora akekho healthy dala zama kumtshela nje thina ezindeni nabangani bakhe ukuthi nje baningi abantwana abashonayo because ba-overdose kumaghost lo amaghost awekho healthy adangerous baningi abantwana abashonayo yena into asitshela yena uthi thina sijealous because si-single like sihlangana lapho lokho. uNonkululeko uthi yena bekathembele ukuthi ijele lizoyehlisa i-addiction kaGloria. Manje wayenengambela nga-out uDlora last the time aboshiwe for ukutshetsha amaghost. The reason ngazange simphela out uDlora is because thina becanga ukuthi uzokwazi ukushintsha if usejele. Becanga ukuthi nje uzokwazi ukuhlala nje lo 1 month asejele angathola amaghost lo uzogcina nje saka move on understand ukuthi khona impilo outside amaghost. Kanti hayi-ke umuntu mayiqeda ukuphuma ke ejele uvela sibloka sonke so nje nathi sisemangele sivele samnyeka so yenzani umuntu phela umforced. Ngihlezi ngikhansele during the day ngiyakhumbula ngelinye ilanga ngava ngine-lamp light so bengisami bebhizi khona every day bese manje udoktor wangitshela ukuthi sibhukathi ngidla kakhulu ama-chips and angaphuza amanzi wangitshela ukuthi kumele ngishwayize nje ngokungadli kakhulu amaghost and ngishwayize ukudla kunomali ngamtshela ukuthi uyagula ngathi ungijwayela kabi bese ngavela ngayenza isejari ngasusa le lamp macetha ngachopha kahle amaghost every day.
Inkampani yamagoslo inamacala amaningi ye-food poisoning yokuthi ubulala abantwana. Yikho imndeni kaDlora bengajabulanga ukuthi uDlora addicted to amagoslo. Ecaleni sicanga ukuthi nje i-fate nje yabo ngoba vele wonke umntwana vele unaso nesileg lesasithandayo. Kodwa nje sabona saqala ukwenza izinto ezistrange nje. Bakana ukuthenga amaphakethe i5 nje ngeMonday emakatha ngeTuesday kuseni so aphelile lonke lawo maphakethe i5. Ngiyakhumula ngelinye ilanga ngavuka nje ngabo 3 am ekuseni nje bengingophuza amanzi ngamthola la ekitchen lahlele bomnyameni adla amagoslo. Ngambuza ukuthi bakangayikolala ngoba kusasa isikolo wavele wavuma nje ngekhanda wadla amagoslo azange nje anginaki. Anganasteni nje ukuthi bekuyini ke ngakuthana besicanga ukuthi upossessed. Size sablame abomakhelwane sablame ugogo sablame inja bezingashiye ukuthi ungene yini. Maka nje iqinisweni bekuyisa abantu kumele bablame ngoba bezange simkhuzi beka manje kusa kanjani. Ushema ufuna ukama manga shemela ngihlani nabo nemaka mina edition kaDlora yangithusa. Bakanokuza nje la ngama-Saturday ebusuku salela kokode masivula umnyango uyasiqala uyasibuza ukuthi sina ama-chips ucela ukwaboleka. Boleka from nini siboleka ama-chips. Sometimes mangifuna amakhosana aba nane-taste different nje i-taste nje eyunique nowafaka nje phakathi kwesinkwa kube ngathi sandwich nje imnandi ngiyakutshela gazi mina niyizameni. Angazi abantu abaningi bacanga ukuthi ne-addiction to amagoslo. Anginayo addiction mina mangifuna ukwayeka amagoslo anytime ngawayeka ukuthi angifuni simple. Amadrowa wasekitchen kaDlora ahlezi agcwele amagoslo just in case ayaphela. Uthi yena uhlezi aprepared ngoba yena akathanda ukuphuma ngoba abantu beyamunyanyisa. Zonke izitolo zinama-chips ahlukahlukene kodwa uDlora yena akafuni nekusanga samagoslo. Uhamba itolo nesitolo afunana nje namagoslo usesa wonke ama-self kodwa mayengawatholi amagoslo uvele akwade. Angangitshela apho amagoslo. Apho amagoslo. Apho amagoslo. Uyawabheka amagoslo kodwa akawatholi. Hayi amagoslo. Why like how slow lezo almost wonke umuntu kulomndeni kwaba ne-addiction. Umali bami kwaba addicted to uphuza coffee, ugogo wami kwaba addicted to ukudla amakhimbi, nangu uDlora sake addicted ukudla amagoslo and le yakhe nje ngathi wes ngiyaqala ukuyibana ke-addiction esola kulomndeni. Ngiyakhumbula uDlora kanye birthday kana 16 baqala ukuthi instead of ama-birthday presents simthengela amagoslo ayi-30. Sabona labo ukuthi lo uyahlanya la sibhekane nenkinga la.